Nenda tungeria Waikuru County na Meru ibarutete mukana kiri mabithaa ba county barabakuwa bairuta mbecha kuma county ne cha county baibaira hibone ndebachokia biorio kuni ontubo bari wa mutaratara yororiketie kwithira kirwa yomweru ya yo community health promoters program ndete ya Meru nonturanyiro gima bomwiri county ne Meru nendirwe watine mutori murioki na kulikithia Baba batongire Waikuru kuma kaunti Meru bare MC bakoroto bakaraja na kinyaba nandi na ibachimretina kongera ugire bwao kimando ya gwitambere ndene kaunti Meru mono bakiamukana mabitha bathirikari kaunti Meru bara bakuwa bombo tumire gwitambecha na ciatumikora gutebati inkwenda kuromba kwa heshima sana acting chief officers ba banenkeringwe na itokumenya bo bamoni and procedural itokumenya thai as we speak kwena a lot of intimidation kwena directives inenkanirinde na thirikari that antoba chief officers bomba kwithira bakinenkanira tenders and procedurally na bambirire kubwithia ukarabati bonge bokurita mbesa cia thirikari obisine utumira fictitious plans ya training na traveling kenda isainwa mbesa itura ciita gutumika ki impeachment process na ito kurikana kinya last time ra kwa na impeachment Nairobi irio mbesa cia county ya Meru sietre siombere kwithira ikiyo kwa wingi nonto chief officers barero eteni bobwethi kwena musemanio bobwethi buiketia antu benu training baeta basainitho maratasi orongo alafu mbesa ikomba kwithira cietura itukumenya kuri tenders ikunenkanwa thai kwa haraka sana na muntu enenkro tender aita so 10 kana 13% katukwenda kuatire ana betu tubwendete sana na okioka matamurio yo muntu ungi nande nkona batero tererwa health totete tabwaga Mr. President atuendi vizuri hata kidogo lazima mfanye uchunguzi onto Meru County yetu kaetete kithiraga kabisa na gutege ntokengege kuthuku charotererwo gima bamwire rote na inya mbeche chekero ichiriterwe itokwandenya kumenya mbeche iu ire rito igeta ko nyara wa itetheka mantu yana ya thatu either wete ikamite yetu wete assembly o report iguo kana wete ko yesisi o report kana ange naguo wetere woyore mbeya chiagu nambi na salary mantu yana ya thatu kuria mbecha salary ka wete gire MCS o report mantu ikamite pack justice kana wete ko yesisi mbere obungwa ngurukia tongire baba bagwiterwa ngiro ngima mwende na kaunti Meru ni rugwite no tongi komba kumbikana no ngangavona Meru kwera mwangaza kebebero nande kwena daktari ni betete ko gomonto nande mara wagweta jabu na ja baba gweta ntuko baba bare ke news imbije na ruwa bamba ko bari ngitu transfer beta kuraja mono nto yibariri endere manto ya yonde kenda jabua kawera mastingo kenda erodi promoters bau bakaya mashinani nau aitingoge baba nge ba daktari ja baba aragia kenda Meru etho ethena thiri na ngwataniro na tuitura ngugi rira gavana wa Iguru akurunga makonania we kinya we universal health care yeke bura yendelete na buraomba itaukire sibitari Sekirinyaga ndene Meru mandaktari nikiatu kuonene ibara yanire kinya notice bakiwa within 14 days beta ko strike nonto mbere utenda wasi sibitari ndawa ira kemsene kanire na cia bwithira kipindire arora mbisa cia ringwa muno thai ura tukwaria ute sibitari kinyemwe ndene Meru ina ndawa na wendi wao nandi ni atongire baria bakondo tonyera mantu ja Meru kuma kaome batige akariba kaunti Meru batigire bathire thina cio bebo bongwa mbeche wako thiuruka na cio akiuga na milioni 70 mbutine engari ya kwithira ichete aikirite ba mbarira na bau bangi ngwana kubera mbeche uchonthe ukuthiuruka na cio tugacithingate ciringi imwe kwemwe tumenye ina achumite ketha achumite kera department ya health ituize uten department ya titimbecha thayo te sibitari weta wethira ina ndawa thaizi gote sibitari na equipment iri batikothera sire sibitari mwikirikira atu no menya na kimuinyite na ibatu tukwelwa thina cia kawira nonture aringi solution yeritero Nairobi ya karira open killer na murimo ya soka ya twacia ringi kwina maana yare kutwibura kawira omwe kiao ira itukumenya kwina thousands bana ba Meru baraithirite akiata ngwe kana akademote unfairly urabwe Meru tebo county chienu ko wende atongeria beto ngavanazi achore beto muno eginya rubo kwenda okinyara weta kwelenkanira ngavana wenu bokiwa kinya bubuge yako tuitene egino ntubou
no ntu bwa mbere rewo gomire bukauga bweta kona president na bwelenge deputy governor deputy president no ntu bwa governor wetu ne talire thogu no bwa governors betu uru itobwa shimiete na shimareto ire ndumu anto aure kia kuo kamero yongwa itethie no ntu mbechi yetu kunenkerwa itu tukona buri weta mbere na itu tukona bura staff betu amero ibo baije thina yao tatu kuthura mwangaza sasa imwekuru ende no imwekuru na ndi kuringaira antu gituma sijui nini atufanyi kazi bwa benye na paswa kabisa tutete bwega kona ikio tuboria buru tigane ni Amero County kinya tu tukwenda inya tukona maendeleo yo tukona na ukwenu na maendeleo yakathithu acha twejona Mero ija bandirishone wananchi okaire Ngiripotera Uru TV Betamuthuri Muriuki.